смотрю сейчас, кто лайки посмотри, все. Вы вообще не будете. И первое видео я нашел алмазы, да. Привет всем! Jūs redzat, kā es izskatos. Я арбузик, да! Можно куски И съесть. мне опять выключилась камера. Ну, это ничего. Я не знаю, А вот у почему. нас нема. Так, я, алмазы так. Просто это алмазы я нашел все, я вы не видите, да? Это вообще какой-то кутяк. И кто оставил дверь? Вы вообще не поняли, что это Я не такой поняла. за дом? Я уже третий. Точно, я так хотела идти на свою шахту. И даже я смогу вот это сделать. А если что, вы видели мое новое видео, там где я, ну что там, я не помню, есть там, Взрывай. да. Смотрите, я музыку делаю. О май гаш, я уже здесь. Смотрите, где я танцую. Где ты него получил? То, что мне нужно было это. Где тебе музыка? Почему я его не слышу? Сатайся, маминя. Давай, даже доску смотри. Я уеду. Сатайся. Давай, хрену, понял. Еду, хрену. Алмазус. Я спонял. Залазу. О, ты понял? Тулы. Мана шахта. Да. А сейчас не была шахта, лайком дальше. Я. А если такое не понимаем? А то Педрок, своя доститая пусе. Es domāju, to, kas esmu savā šaktā, es pavisam aizmirsu. Так, где мои алмазики? Kāpēc tikai viens? Viens. Kas šeit? Viens. Nu viens vajag. Vai, malā? Es blūdu daru. О, я могу из опушки сделать. Нету доски, тебе есть? Ну, мне нету, у меня только... Тебе есть. У меня только 6! Тебе есть. Смотрите, кактус. О, как миленько. Да. Втором тоже есть. Если кто хочет это сделать, тогда... Ты мне доски? Доски. Кактус. Доски. Доску. Okei, ja kāds paņēma vienu puķu podu ar kaktusu. Bet redz, tad jau man ir viens kaktus un viens puķu pods no tevīm. Es tikai vienu paņēmu. Nu, nekas. Un arī tu vari sacept šito zaļo sarastu izdarīt. Kaktus. Gribi vēl vienu? Es iedavu. Nevajag. Taču ūdeņā es redzēju šitai beigā, kur mostāvs. Panādīt? Nevajag. Nē, pa manu ceļu. Nē, ūdenī. Es rādīju. Tā piedodiet, es neeju pa savu ceļu. Tā? Atnāc šodien. Es sev gribu kaut ko parādīt. Es taču... Ko es sataisīju. Un redzi šo māju, ko? Jā. Nu, un šeit ir mana. Dadā! Es eju. Bet tu nevari aizsīt, bet man sasniedz. Es jau attaisīju, un iekšā nē, tikai paskaties. Kā es jau izdarīju? Paskaties, kā es jau izdarīju. Tā. Tikai tā, jā? A tad tu almāzus neizdabūsi tā. Dabūšu.
A tu savējās tā būsi? Šitajā vecākā. Jā, tu vienkārši šo gribu. Padvals jau ir tev, jā? Es gribu vēl. Es tev iedavu 2. Ej pie šitas bēgas, kur es atradu danzu. Te ir kaktusi daudz. Так, видите. Смотрите, я огородик какой там, я... Дайте наесties. Man огородик. Tas mans. Māja? Jā. Un reises? Tas dans ir. Danš. Wow. Tagad, ko man padzēs šito mani, es nedzīvosu. Es nedzīvosu pēc tam, kad man padzēs domu, vai es paņemšu reizi. Gribēs labi. Paņem vienu reizi. Nu, reizus vajag mašīnu izdarīt vispirms. Man patīk, ka es te dzīvošu pēc tam. Nē, kad man māju kaut kurš salauzīs visu. Tas jau salauzīs māju labi. Nē, Samantā! Nē! Eju tausītīt. Labi. Pēc tam! Nē, skatos. Svajok. Tā padvālu vajag izdarīt jau. Jau sen viņu. Jājot viņu ilgi. Lūdzu, ej savā vietā. Ārādi nedēļas darījām. Nu, ir nu tikai lietus. Un te ir ļoti daudz tiktok, man arī vajag sevi. Nu, Kāpēc nevis savu galdiņu? Savu galdiņu. Давайте, можете в кровать заползать. ладно. A jūs kur būsiet tavā? Kur dati būsiet? Janka ies mājās. Es iešu otru blakus jums. Nu jā. Kādu? Tas taču iekrita nost. Nokrita. Ejam gulēt jau nakts. Es redzu tevi, es redzēju visu krīts un
до 9. Я уже... Ладно, а это уже к концу. С вами был Удачи. Не забывайте подписываться, ставьте лайк. Удачи, всем пока. Тоже